Haka janmiet kendai tarik Nailar haka por kumbasan baje ka Village Defence Party VDP Sonapyrdi East Jaintia Hills District kala KEM uwei Bangladeshi rung be-ain Bangladesh India lyngba Shnong khappud Indo-Bangladesh. La KEM haka por bagi VDP Sonapyrdi kidang leit patrolling haki area Shnong haka jingialam President VDP uba Boikmen Mynthoi baru Assistant Secretary uba Stephan Lamare ryngkat ki Volunteers VDP. La tohkit yaw Bangladeshi bat ulay tuhok ba uwan na Bangladesh bat umut banlet sa Ladrymbai. La IT yaw Bangladeshi sa Lumshnong Police Station banle yang kapadon kap. Ki VDP Sonapyrdi ki kentui ke sorkar ban penklanyi ki bor pahara da ka babo ki Infiltration Check Post ki baklan hakitain Sonapyrdi kenang banang ni hakakmat ki Bangladeshi kinumyo alat ban rung Shnong kari.